Neska e brezonek broviguden, dan brezonek dualka. En dus atomic Ja. Blas brezonek broviguden. Ja. Andramment déjà a boez et pas dans la badeno radio. Pegur Elias, pa wabe kinige da Elias a trepos, ober a badeno radio e brezonek. On da oa auton deus broviguden, poul dreuzik vid Elias, plozevet vid trepos. Buan o deus ranket en em jonjal var, gant peseurt brezonek ober. A penaos bez a komprenet ie, gant tout ar brezonek erien. Ober gant brezonek broviguden, hag vin komprenet, n'ouzon ket amman e lez navan, pe pluider, pe n'ouzon ket me gwengam, pe setu. E barz le keteur de mémoire, just avalar e lak Elias ar gaoz var ze. Penaos o deus ranket en em jonjal var, penaos kavout. Ur brezonek un tammig etre. Liou brezonek broviguden, me pas re evit bez a komprenet un tammig e pepler. C'est ça dra enta hag amman e komprenan gwireo, ne raket Elias gant brezonek broviguden pendaben, me peguir en eus ranket en em jonjal var ze. Hag per trepos a oa yezou rie, linguiste, per trepos en eus gelet en em jonjal kalz var ze, var penaos betek peler, mon evit bez a komprenet var an dachen vraz. C'est un drame zo gwir, a da houde ie, Elias a zo bet laket, evel ur bern skrivan irien vrezonek, ie penaos skriva brezonek, ranket en eus, respond d'ar goulenman, da la varedo brao e bez a gwez da gozeal, ar vu espemdez, me pa ranker skriva barzonegou pe chouchoari, ze zo en aferal, bez e ranker deski skriva, mais da la varedeo, il va juste à faire ar gerioù, mais die stuma frazenou, a dit ça vel kenan eo en ober dreskrid. Elias a blije kalz dean Jouen Drezen. Jouen Drezen a oaie skrivanier deus broviguden, hag e barz archivou Elias a dare ez eus dan skridou, gant Jouen Drezen, hag Elias en eus lennet kalz Jouen Drezen, peogwir Jouen Drezen ez gret me mestra, da la varedeo en eus klasket un nent etre e brezonek dean, brezonek broviguden, hag ur brezonek laket dreskrid, brezonek a liv e uel ie, setu perag marteze, e oa bet rebechet doutan, bez a pel un tamm deus brezonek broviguden, met an dramant a c'haller kompren. Elias a oa bet plijet, a oa an skrivet penadou, ie diva ben gwalarn. Peogwir a ben ar fin, ur gelaouen an vet gwalarn, lidar eom kantvloaz ar gelaouen lenegel an vet gwalarn, a ben ar fin, Elias a oa deus un tual, mo peus c'hoant, deus kentor deus tu emgleo breiz, met plijet eo bet o len gwalarn, peogwir e oa, just avalar klask gwelet penañ ober, deus ar brezonek ur yez lenegel. Ha se eo en eus ranket ober, e barz e lezorioù an e oa ket ez. Gwireo. Ya, fait juste. Ya, ranket en eus len a... C'est-tu, c'est-tu. Igina, brezonek et trevroad, an dramant, ya. Dans zo, j'ai obe braz rôle per trepos barze. Mo peus c'hoant len brezonek un tammig bihan, bez un danevel ber tre gant per trepos an vet lodal a varv, ne ket ken an avezet a ze, me a zo brao tre, pli just tre, trepos neus ket bet anzer si oas skriva kalz. Met an danevelman a zo pli justre laket e bet e galek ie manifaziant ket e gant fanj morvannou, marteze, ya, neus e fanj morvannou neus troet, neus e lodal a var a d'autre meur gant trepos a zo pli justre, ya. Me ya brezonek e trevroadel, an dramant, setu, an dramant eo. Si braz. Bonne,